Reka amakuru yacu tuyakomereza mu gihugu cy'u Rwanda. Rulindo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko arutuye mu murenge wa Masoro yasanzwe mu kagari ka Mugambazi mu murenge wa Murambi yishwe atewe ibyuma mu mutwe, bigakekwa yuko abamwishe bamutegeye mu nzira bashaka kumwambura amafaranga yaraye agurishije isambu. Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Abaturage bavuga yuko babangamiwe n'urugomo rukomeje kumvikanwa mw'aka kagari, aho uru rugomo abaturage bavuga yuko abakora runo rugomo barusha imbaraga abanyerondo. Abaturage bakaba basaba nimba babongerera umutekano kugira ngo bace runo rugomo burundu. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Kayonza. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara, abaturage cyangwa abantu batahise bamenyekana baraye bibye umuturage bacuruzaga inzoga, inzu yiwe basiga banayitwitse. Ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turacu tuyahere mu karere ka Rulindo. Mw'iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko arutuye mu murenge wa Masoro yasanzwe mu kagari ka Mugambazi mu murenge wa Murambi yishwe atewe ibyuma mu mutwe, bikekwa yuko abamwishe bashakaga kumwambura amafaranga yagurishije isambu. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB n'abayobozi b'inzego z'ibanze ko bahigisha bano bantu bataramenyekana ndetse bagafatwa bagashyikirizwa ubugenzacyaha RIB, ndetse abaturage babasabiye igifungo cya burundu bitewe n'ibyaha bakoze by'indengakamere. Amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Abaturage bavuga yuko babangamiwe n'urugomo rukorerwa mwa kano kagari, aho bavuga yuko abakora runo rugomo barusha imbaraga abanyerondo, bakaba bari gusaba ko bakongererwa umutekano kugira ngo uru rugomo rugabanuke mwa kano kagari kabo. Ndetse abaturage babivuze mu ijwi rirambuye bavuga yuko babangamiwe na bano bakora urugomo mwa kano kagari. Bibaye byiza babafasha amazi atararenga inkombe. Ngayo nguko reka tugaruke mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara. Abantu batahise bamenyekana biroshye mu nzu y'ubucuruzi, aho iyi nzu yacuruzaga akabari, barangije bariba ibyari mu nzu basiga babitwitse. Aba bagabo ntibaramenyekana ariko batangiye gukora iperereza kugira ngo bano bagabo bamenyekane batabwe muri yombi. Abaturage bavuze yuko ibi ntago ari ubwa mbere byari bibaye mw'ino santere. Hari indi santere iri hepfo y'ingiyi, aho nayo iheruka gushya mu cyumweru gitaha, ubwo iyi santere ikunze kwibwa cyane ngo abanyerondo babigiriye kwiryamira o kugira ngo bacunge umutekano, kandi abaturage bavuga yuko baza kubaka amafaranga y'umutekano abanze kurara irondo bakishyura abajya kurara irondo. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ikiganiro nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nugenda udakoze subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, ibyo mwifuje byose Imana ibibahe. Murakoze cyane. Duhure ku makuru ari buze kugaruka.